Tشتكوا جلال غريبا وكردستاننا شربت السيف درست proper juice. أبا favorite juice منه النرويج همية الهروسة نانا خوش أكيد تشتكيلي أسي جلا حاجة ديم طفل أست ينجي أفبانية طماطم تدا أبا إيش favorite هنيجت من الدنيا همية دا جو چند است مگوستانه از گلاج وی خرید بم و حضانو کم بلوری نایدم افرو تشتا حوالت من تشتنه طبعا ناناك صوت باش دايكم براي داشتن انو كمشنيكا اكيري كده جدا كابا باش ترشبو good واس هندرين جرابوين طبعا جماعة تشتا خاري جدش نيكوهم اوكي وش طب خده متشانية ومتشكر هاي هاي هلو برنسس جانا قولي سلاف ويورينغو هميا باش اكيد اسشتال ترونهايم ونوكا بیرا من هات کومن بری کنه که بابی بام دیمایکی نبا بری چند روزه که بجشتین که از این گرابم دو سرگفتی هر بچیره من سر سناب چات و هر قد فالو منك سناب چات تا اول نو به خود البرن ویسم داهنگ دینن و اکید بریجنو که هر بیچو کم خلاص اینجی ده بینه که چینه ایکیا و البری آیس کریم و هر که بخوین میده رو بینه ما خود جانه خود جانه گله جانه thank you اوكي ما كومنت ذاكرين وكان بتركيبتي ايكي بتشيرين تبغيتها no stop no stop no stop no stop بقولن يقولون كاشي stop اوكي ملك صادو نقطة نقطة دهوكي بيروز بيتن ملك ولم تكزي تاجنا كريا دبيرا بس الا تقولوا ريحانة بيروز بيتن ملكا جان وبيوندي ما بكير سا انستغرام وعزيمتك وذكري خلاط اخو والجري شنو بقول لك الدرجة على صحني تركفتي دوی هر بجرین رزان بجاره اف نوه امتحال بجرین که کیش حوال کومنت کریه اوکسید بشمته ما غبارم آی خدا والله بيجز الردوم نشي يانو تاكل شيء انا بموضوع ولادي هايتا آی خدا اوکی نکه جنده سرگفتی دوی هر بجرین بجاره او باش نهدى ما طل مركبي آره دویش خون زاده چند تا خون
بخور کیک بخور شینه پیاسه جگه حلینین الایکیا باي ذا واي بو بيرسونين بو انا بالدوكي جينز دونن بو نيف ايكيا على اساس بالدوكي هي وراستي يعني ايكيا بو تشي خلق اسكندنافيا حاجه كيتش تشتبه قالك ارزانه بس اكيد حطوا بيتا كردستان ومن فيرد اسفل بنتن قالك جراند بيتن داده توزانی کو ایکی الدوگه جیا هی الدوگه جیا به هی بس قسمه کی گله که بچیکه بس عندك تشتري بينا مثلا ابا کد بجیم چند دل بره که ابا بچلونه هایا چلونه یعنی بیت چند هزار تقریبا چند یا؟ 49 کرونا او بره 49 دلاره خد راضي وجيت بمعنى جران بس ما نوصل حتى بجي تبري جالا جران بيتم نكو جماعة يعني ادو ايكيا همي او كو تشتوي جانا يباشا ويا ارزانا برهن جالك يعني يا مرغوبة بس مقابل يعني حتى جيت كورسان جالا جران بيتنو مثلا همي تتقفري من اظن دي شتو غلاوي كده بما تشيكي وكا طبعا favorite بوري فكرت من في الدنيا ده يد ايكيانا نرمن خوش بنوستني لا هم زود شيء وش جون بنابه همية يامي تريك اوب نارد فيلم بچیکاتی کناوی لیبرانده لیبرانده کش حوالت من دست که بکامات نرویج و حتانو کشی ما کنت افتاد گله کدومای بطور سر لیبرانده از بش منگو که اسباب خود بینم اما دو کلمه کردی زانی تن هکل بیرای ما بن هاتینه ایگون مساکینه هم ده چلی بری بینین Tack. Tack. Ready? نكاشي ترى قهوة هات ستاربكس يا اللي برونها؟ har du bestämt dig? Va? Libran då första när vi har gjort det med Starbucks kaffe på. Har du seriöst? Jag dricker kaffe till vanligt. حياة يخش غسل شيء. تاخذ لي ويا. Ska vi se om namnen är? Ja, det är riktigt. Yay! Är Librande? Hallå? Hello! To Boshi? 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 Okay, I think you can one word in Kurdish. What is it? Så pass. Oh, Gilmakeupkurdi zaten. Okay, what more? Can you anything more? Anything more? No. Before. Huh? Gilles, så pass. Okay, so me and Librande has been friends since we were 11 years old. 11 years old. Yes. And she was actually my very first friend in Norway. She was, I think she was the kindest kid at the whole school because I just moved, you know, from Kurdistan to Norway, and I had no friends, and I was so sad. Then she came by once, and we weren't even in the same class. No. We were in different class, you know.
So she just came by and she was like, hey. I was like, hey. And she asked if, you know, what my name was, and we started knowing each other. And after that, we became really, really close friends. Thank you for taking care of me. My pleasure. Okay, wait, there was something else I wanted to talk about. What was that? Yeah, I just told them that you were super kind. Yes. Actually, I tell all people I'd be like, Livrande is the kindest ever. Thank you. You know, because I wasn't speaking Norwegian, and the kids were like, yeah, and the Norwegian was like, what is this? And Livrande was trying to understand me, but I think that's because when you were a kid, you were living in Africa. Yes, Tanzania. Yes, so she was living in Tanzania with her dad and mom and family, and I think that's why she was like used to talk to strangers. Yes. Yeah. And different language. Yeah. And language difficulty. Yeah. I was used to it, so it was okay. That was okay. Okay, skål då. Oh, me and her, we were just eating and we were talking about how different we are. Yes. Me and Livrande, we are so different. It's crazy. Like, well, as you can see, I wear makeup, high heels. I don't care about makeup. She don't care about anything that has to do with, you know, makeup and fashion. Beauty and fashion. And I think the first time that you actually wore makeup was when I did it for you. Yes. Yeah, we were going to a school party. Yes. Yeah, and I did her makeup for the first time. She was before that too. flawless. Every time I visit you. Every time she visited me, I did her makeup. I'm like the dream best friend. Yes. Or, I think you're lying. she's like, yes. I was your first model. Yeah. See? That's actually true. She was actually my first model. هميقوة. كل براند تاتا مالا من مكياج تقيلة. I'm sorry. I was so bad back then. No, but I mean, and posing and everything. And we didn't really have good cameras back then. No. So we were like, smile. But yeah, did you learn anything from me when it comes to beauty? Yeah, something, yes. Okay, what? Like the foundation. Oh. My hand started shaking. I'm getting old. You know? Yeah. I'm dying. We are getting old. Yeah, we are getting old. We are getting super old. Okej, då får vi dricka mer av. Bye. Bye bye. اوكي نكاجي مع كره خوي كري ام دچينا دكانه ابرك خود بيا ام دسكن فيلم اكي بس ما نزانن چه خوشید فیلمی دانینه هکه مروی سنکس هکه خوش نبید که منو برا بخود بیجا دچین چه خوش کنید ایک شوت شتید که از نورمالینه و خوم کوله بس بشتی که سادی من کردستانه امتان کلیه کولا ویره از گلش کولا ویره غریب بود بنی داده که کولا که کم ببور آرونک از اون تو گرهش کولاد گیم بس راستی چی گفت اوه جاره که بخور تو چه جاره درستانه نا بخور ابد اوکی The hindek is favorite snack at home from Norway nisha angodain. طبعا عادي كاد نرويج جيم از با جالا كيمكم بس انت جالا دلمني شوي ويجا اف شيبسا سولون شيبس هر وصا فرنش فرايز هر وصا تورتيلا ديال صلصه وهر وصا كوكا كردي ما بحث كير و افجي افا كابتن بجارد منه ها من كده النسر من كده النسر هكتنا برسيبي بيجم خططت شيء كنا نتهندي خوش الموزق من استر
وهم شيت كامل خوشه يعني ذوق السر بید چه تشتی تو دست خوش که ده خوشه تو ده جانه تو ذوق السر بيت خوش ده چند نقطه نه کالورینه هی چیچه اول چیچه خوشکام من گلیزاره نکه دتنه مولوه از گرش چیچه ترسم بس گره که جانه و پیر باید بیشم دا 13 ساله نمیره چنده چیچیت نونه ده ترسید قلناها او خالتا ترزان بويه جنا ترسن باجي كيف يصل جنيه ده الدين دار لا بيجي هيك هيك از بينام متاكد